Ci bai vek ule tun tum chu Donald Trump an Somalia terrorist abai chiam ti kha thupuya kan mangdona Somalia a senior attack planner le Islam State then khatte chu Taman US pai thlona tir chuakin abai tira hetia an bei vakna hian pukrang thranga tom rute an that nuala an ni ho hian United States le Athurwal pui ram allies te an vauni in Taman social media ashil ani Donald Trump thusoi alar hle maya we will find you we will kill you ti kha kan zong chewa kan that don cheu ti kha thupuya an mangbok ani an tom na puk tam tak bom che sak ania civilian tuma ti nat nei lovin terrorist tam tak an that ani ex tia an soina huna post an siama Somalia President Office chuan an ram mar lambiala ISIS shuai tu senior te nuai tura USA bei pui khak chungchang hriat tir an ni thu an soibok ISIS le American bei tu le ep tu zong takhan hei hi lo shero u kan zong mu chewanga kan thatang cheu ti in US President Donald Trump chuan asoyani tunla hian Donald Trump kan soitong khan aron lalatanga ani thum chung lek po khan thil tam tak katiang ati kha aron ti to a aron ti zel don bok ani tuna hian immigrant tam tak ramsang sanga tanga lo lut te an man to ang te kha sipai khlona in an thon chuak chara an ram anom na an thon kirani chung na te po chu tuna hian tho mek ania chuti lai chuan Somalia hi airstrike an neya an bom ani tamtak an thito ani ti kha kan soilang le du lok ani ex muna an posa Somalia President Hassan Sheikh Mohammed chuan international tourism dona konga United States ina athlop na nget tak chu lom takin alodong songa President Donald Trump kai soina hnuaya in pek na chunjom zel chu lom ati thu asoibok ani post chuan extremist ho dodal na machon konga Somalia le United States in kara security lamtho ho na chu operation hunung berkhan ati chakle ani ati bok thu chua chuan US Defense Secretary chuan hete namasaber chu thlona manga beina hian operative tam tak an thia civil mi pakhat ma thile hliam an omlo atia Secretary chuan he bei pui thakna hian ISIS firfiak te malak zel theina tur ati sezual leti soin chu chuan United States chu firfiak te zong chuaka ti botumin ading rengti signal chiang tak ape ani ati hebei pui khak na hi golis thlang dung vela athlenga chu Somalia mar chakram ani Somalia mar chak bial Puntland sarkar chuan ISIS a shuai tu din hunsang tak te that tu airstrike atel international friend te chunga lom thu asoi ISIS hi kumsang ni som chokhan khovel puma riat lar chho an nia abik takin Syria le Iraq te an langsar le nima sela tuna chuan Africa mun then khata chau an omto ani Somalia rama ISIS omte hi kumsang ni le som panga khan Somalia rama jihadist group lian ber atanga chuak Al-Qaeda affiliate Al-Shabaab pol pakhatin andin ani tuna po hian anho tupa Abdul Gadir Mumin nale ahau tahi ti chimi hi antum ber ani Somalia a ISIS hian tual chung mi te sum an lak sak thina chuwang chuan an mingchia in hriat an hlo pha hlea abik takin poi khoi na te naw tam taka anin rol ni in US Office of the Director of National Intelligence chuan atarlang US sipai ta chuan he ISIS planner big hi kum tam tak chung an lo be to ti asoya ma se Joe Biden ali athian te chu na tho zo theinan an rang tok lova
apu thu Donald Trump hian asoi kan zong chewa kan thatang cheu ti kha Donald Trump thupuyani US sipaiten kumsang nile somnile pathum khan Somalia marlam tlang dung kilkhor taka puka khosa ISIS hotu Bilal al-Sudani le operative som te chu an thata hei hi Biden thupe ka wanga beipui thlak ani kumsang ni somni a White House achwa san live vel khan Tramathil ti nung ber pakhat chu Somalia atanga US sipai zatam tak lak chwa kha ani a tuna ero chuan alo ho nu kar ni po aliam ma in rambeile masak ber turin thu apeta ani US hian kumsom chung zen zon chu Somalia ram chunga sumtam tak alalut to a ma se chung chu al-Shabaab chet borona thunun nan amanga Trama hian atra masabera Somalia terrorist be pui thak na thupek achua ma se a president top don khan Somalia atanga US sipai telak chua akal pui thung ani Bidenan kumsang ni somni pakhat khan US sipai omchun zom zel turin ma ala a chutiang tho chuan atram ni na taman ma ala vele ta thawani nima sela atopa chuan kongdang lam tak azo mai arin oma Somalia chau nilavin Africa Commonwealth puma po ani thei a defense secretary Louis Mark Esper chuan Tramahian continent a khoimuna po American sipai emo diplomat emo anei chu ahlut na amuwak loti asoibok al-Shabaab te in Siam rem chauzel na Somalia hi USA chuan ahlut lo mai theibok Tramahian US in Africa rama malaw na chu ada poimo vaklo ni inalanga Sub-Saharan Africa Shuaitu Pahni Alomi Kuala Ma se Commonwealth avatlo ngai lo thung chuti lain Tramahian Africa hi in El Namual angin athirenge arin oma hei hi US melma Russia le China ten kontinena sumdon na lama anthunei na nasatak anti punwangani hetia US sipaiten Somalia rama terrorist ho anbei vakhi Donald Trump thunei na alokir non le atanga US sipaite malak na masaberni in alang Defense Secretary Pete Hegseth chuan hetia US bei pui thak vakhi Donald Trump order ani a Somalia sarkar nena antho dunna ani ti in asoyani Pentagonin azir chian na masabera chuan operative anti nual thu atar langa Pentagon chuan civil mi tu ma hliam tuar anom lo thu asoi ama ero chu Trama emo White House emo chuan ISIS ruamhan na siam tu hi an sachiang lo thung ani ole khati zong kha tuntuma Somalia airstrike chungchanga karonda theichun aloni leta a min lo lutsaka ka video te min lo thli sakhin tu ten zawai chunga lom thu ka soya next video kan hule vek don ya lalpan mal som vek chero se tunatan chuan bye bye vek ule